Authority yes of opinion order authority house chapel ano awakaso a na wonim se eba no sunsun semo a ye kana benefo enye obi a wate bi na ye ne no hia se onka sususem de obetimi ate akere wase ama wo anu yie se ye ka dwumadie ba ko a Attention TV yakofa ba edutwam eno ane enkwantana nso abisa abofo Michael ene tedi hu dwuma ono no di hu chia me otukan kakra ene ode ne mpaboa ahyabe ene ne megyina mu edi amano ene nti ma menchia no na memma no yakokese nso efise ne papa enya ne baby kop na meto aso de a yaboafo ewo enkwantana nso abisa eye University Foundation Mami se ba se yenya doye de a obi we ka se edutwam A1 se yembo akunafo oni bie ne wesia odi dwumpa eni nti no wobetimi ede wonso wo de ya ka na ho na makwa akoye nipa adoye eya fredo ewo na ma na egu screen so na obeje so fefefe se nya medika kan ya no ene eye sunsun sem wo se me na ma me ti so bi frere betwa mani no hwe wo so wa se me da betimi se da me dam wo bohu sa se me ni obi na dam make no nko a enso waya obo so se me nam a me chidi pa se obi ka me ho enso enko ba bia enai sa nyama nyina no wo benya sunsum a edi sa nyama no djuma ne kwan be fa so a ye besi ano kwan na won asem ne se ade a ye de bible be ye wo ha no abaji wonsem twa mesima me dan no aba me ba madam so panin awo nim sunsun ahinta sam adi be ba sisi ya right sanya medika nka na makwaba na edi a meje so no wa onim e na na je sika ba memma authority akwaba na yenhye yetubedi na ase Authority. Yes, sir. You ma kwa ba Attention TV so. Me jimo so. Ya boko die. Nananom ani Nyankopon ani asase ya ada romantic. Ye ho ye pa. E do ba dia se. Na oye sofu ya o kan nananom yi obi ntwa no nsi bone. Sesen. On se o kwa kamamu ana se embrempi no obi kasa no kan nananom aya ne yebuni se ode nananom abosomfo ana se bibisa. They said here Medina nananom ani asase ya ani Nyankopon ina nananom ombogu ko so atimi ase. Okay. Any pedro we dey not here ba omuhunhun Yeah juma e kan ye ho nti na medi de be e kan ho. Okay ma sene be ya tiefo be ya clear pepe because sunsum jumedi ni yedi no sure antana nso abisa pepe. Okay papa ye be hye yankom na ase me pese ye fafi ango we. Okay obi timi nam na wate wona so se obi boni din e bia bena na se ekwia otimi te so betwa nani no na obi anka ne ho especially se ono nko anam te se ye fene se ko muremu a kwan so na anamokwan so ono nko ekọ no otimi te so betwa nani no mu hwe bibi sa no sunsum akọ sunsum ni pei e de na de sa niama no eba. Okay adie mienu short version na ediba obi ewo ho a eni na oti no o se ye bu ni din ekwia anase kojo short version it is saying o se obi ti se me fan se Samuel ni Eli na Eli ye odifo pinyi kese pa Eli Samuel ewo ne na se oyedebe otete no so atimi ase ebedru mebi na Nyankopon pese oni Samuel ke edebe ekasa but otini no ti se ni master Eli na edebe efre no so atimi ase enti nipa kura onam no
a okọ no eni be na ote ni sen okay so atimi ase ama ekoso ema eli so penyi hu se nyankopon pese oni Samuel kasa nti oka che no biom se usanti eni no etoso miensa biom a kasa mira kasa no akwa retiu so atimi ase ye wo eno wo ho obu ho a ebia nyankopon me ntawa no na chese naturally nipa de wo ho a obetimi ate ene but I was so ultimate ene na ase okay I was say ultimate ene na ase na chese me kan no ye ene papa no sa pepepe okay ya hwe eno ayi nti o kan say emi no okay bin so a na on say me sie na nanom omo ewu atwam eko okay bin so beti ene ti say o papa anase a wo wuko onua bia wo busuani bia wo wuko so atimi ase oti anase ofe obowudin aso betwa wachi onye de ben so atimi ase bibi sa no na uba no sunsun afemu a ida nipa no enye nipa elodi wuye so atimi ase anase se bibi koso wo busuanum na wo na opese odan ede de ben e kirewo so atimi ase na wo so unim ho akwan unim ho hwe so atimi ase enti ne yese ebeyese obia behwe enkwankana so bisa sa pepepepe na uti bisa na wo hu se seni de se mi huni okay papa enti no anamontuo ben de bia obi wo ho a sa niama no ota experience a obetu afa ho nyame anim no kware ni obo ade adom yen nature we can nature ensure people in habani niama a Broadway so atimi ase when you come to our local sort ada enchine abodie no ene manfa bi amma me wo bia ma shedade habama afra any spray ni oils binum udi dware okay what me say that's hunhunfia let me up stopping okay so what me say hunhunfia ebetumi ayi de ben a stop no ama unti sa eni ni biom okay by quotation be ma wakan aka I wo bible that is wow sanya mani nyina ana sa nchini ni haban ni nyina e wo bible say odifo no kodu kro ne so a omo kire ne say 2 Kings chapter 2 verse 19 to 21 Elisha e kodu kro ne so no kro panyifo no ba ne nchen mo se kro da bia ye fe but nsu ayo no me nye no se mo me na me nchene na mo me ahwe mo fa ngu ayewo sa na tie ne hwe Ghana ye fe mama wa ewo mu omho fe enso awale papa nkoso enye na tese ye hia bibi ehia sunsum sem esase ye sunsum niema ano so na hinta no what me say because ebi akosua ti hwe me be fa no be ware no na me si akosua ebi a edrumra wo bu nsa enye aduane mame me nda wo nchen onti ase as abaka so o pono me pono say ba wawaro na de but nana je ubisa o papa nsa nana first ube tu say ye wo mema bucket e di dware me de bi dware ani ye wo mema bucket e di dware uma me bu ni nsa e so he de be okwa fichiri onya hwi ma o ye de be o papa e mema bucket kura na ye nsam nso de ba mema de na nsam nso ena e boy from ene secret be na wo mema hunti a o mo bucket de despite the omode be ye bia no utimi num nsuo na ma de ne de o se e ma dru omubusomi bia mu a bible no cheso efin abon okay na satan so wo ahoden nti wo na wo ye drivo said den wo na wo ye comfort said den omudo mu nsa kan for mo bro tu nyina ase. That is the secret. Say oba wabu ne nsa no. I'm telling you. Samre ni mu no. Samre ni mu no. Wo mutimi nya ahoden. Omo wo tumi. Eye sunsum ahoden ana. Sunsum ahoden. Ati se ekoba se wo ye difo. Yeah. Na se obe ana wo ye konfo. Wo ye nikunu.
who say Bema anytime be oba ben na or what the mentions or the saka that is to what like what me I say what bro I say or the fear count and then say obi cry to me oba obu ni sada wo omunnim eti me de esusan so boni eba nipa brabom anunti na obehu ene memma koba ye brew ye nya da ye niama bia ye jai ye by me uguso ye ahin and say ma ye yi enko fa niama boni anunti na mi si da chi akoso ya se me wale no so ti ase nti what me ase ya wo kire ne sa niama abusia we de me ntwa papa no na enkomo no in fact me kra no abompusa se oba wabu ni nsa authority amiati ase sabre no mo nya susuma hoden a wo ye diifo se wo ye sofo ona wo ye tigare konfo kra na enema bi wo mo ben wo ye ma wa etimi bre wase enkwanta na so bi sa onya bebia ewo ejise attention tv ko so wa na subscribe channel no na share edmai papa ye to aso no se o kase oba wabu ni nsa na onya hodin bia ebia obi wo a onim sa niam no ono so a o ma ye nkyere no enti no kwame so ene na mafo a ya pa no ye bet sa niam na ase because oba bu wo a to say ne boso me bre du say ne kunu e ka so on hwene ho fi ne ho kakra e de to kwa beba eti wa koya sunsun ni pe e ba sa o ma na mo ware no ne o mo te ware aso foforo ne ti bi ase e wo sa angle ne ho na okay me da say eno ntina program ya e de ben aba na me e sure so say nkrofo ebeti na ebe educate nkrofo bebre so atimi ase me oba wosa nimre no ma me suro yi so atimi ase na ne idea kata yenim ayi dinko asesem ewo asase so se Kristo abewu edi ni moja tibibia ho Kristo wu ne de so atimi ase asemo enunti na amasa ne ma wenyina edi ohaw eti sebsebio obi yire ewo ni message because in eda odi bad luck na ede ben ebro so atimi ase enti se mrantie ene mama wa 18 se oba ewo ni message even we yidin po wa ye no ho ade uni na davie mpo no bible mu dware bia bible se mu gram how much more oba the bill wa ye ni message wo ni message oba wo ni message no na uni no adapen na wo di ni bone oba ni nam ha ewo nsu etene anagota yes sensu sign no boldin na naije say enye ebenyem wow ya meti bibi se oba bi wo ye na de na hye na ne dan kro dam no otimi ro no nyina na ode ne to atena se atwifo eno so otimi nyansu sa so no de wo bible mo kra eno kro hia bibi free obi ho radi watimi ase eno chese we ni abre so atimi ase enti sa so na ye no naked ede ka yawo so atimi ase ebenyaw nti bo say unam ho enso sunsun ni wa je say unyo bia ojo so atimi ase nti aye niama bebre ena di ohawo ni amane abebre se aba youth no so atimi ase second yenko ebisa dabi ala sa okko bisa pe be ka se oyabosumsum ni mpacho bible no ye wo nkrofo a omo akọ ebisa ye dia se onti bibiase na okobisa sa pepepe onti bibiase na okobisa akosie awade asobe me yere forever na ebetima ba ne se me ba wa asole na mom no bibi kire wadwen so na me ko asole me onim bibi okay se me ja asole bisa sofo
Wonya sorry. Me hwe nkrofo. Di sunsun asem. Se kwesi da so mo de. O de bi. Wow. Na eba ne san so a. Obeya den anyamre aka Onyankopon ahini no asem a kyeregyere. Onyankopon ahini. Uba me kyere. Se eno na me ka se 1 on 1. Debi. Okay. Uba obia unse sunsun asem no